يا أفان أرمو ونن سدامتو يونن دؤي دبريتك كنا يادتو أفعال صاحب الشريعة دلقا إرقما ربي دلقا النبي محمد نجيني إسرت هاجراتو بكا هد أتي بباتي تكايو بكا سديد تباتي تقفان دلقا واجب جأمتو لما فان دلقا سنة جأمتو سدفان دلقا إسانيتا حلال جأمتو حلال جتشون وان دلقون قيو كان حرام فيه وان جبمتهن قيسله واني نبين نجيني سانرت هاجراتو دلقه yoo waan isaan qofaaf karaa godhame ta'e akka beera afurii ol fuudhuu sun heera isaanii qofa yoo wanni isaan dalagan isaan qofarratti daliilan hin gabaabbatin sun isaanifi ummata isalle'eefi rabbiin ol ta'e akki ji'u لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معنان إسا إرجما ربي كيس وانغاري حالة لا إرت دبيت سلالتني الدنيا في آخرة آف دلقت تنتو اسنيف جرا قافنا وان إسان دلقان سن وان دلقون درك أماتي جاء قرين علمائي تينيا اتقافتما جلابي أوف sun yoo wanni dalagaan isaanii sun waajiba jecha beeysisu hin argamin kan akka dalagaan tun waajiba jechu'uu ammoo gariin ulama'aa waan isaan dalagan kan daliilli waajiba ta'uudhaa hin dhufin wanni sun waan dalaguun barbaadamu sunnaa jecha irratti fudhatan ammoo gariin ulama'a waan akkasiisan irraa dhaabbata waajiba hin je'anii sunnaa hin je'anii waan daliilli wal dura dhaabbateef kan wanni tokkorra caalchisu hin jirre ammoo yoo dalagaan nabii waan ibaadaa hin tayin kan akka nyaataa dhugaatii kan akka taa'insaa fi dhaabbatu'uu taate halaal ta'u irratti fudhatama nabiin haraami fi makruuh hin dalagu yoo namni tokko waa je'ee odoo joollellee ta'e yookaa kaafirallee ta'e duuba nabiin nageenyi isaanirratti haa jiraatu
kan irraan dhoowwin itti dhiisan sun jecha nabiiti je'ama. yoo namni tokko isaan duratti waa dalagee itti dhiisanis akkuma waan isaan dalaganiiti. wanni zamana isaanii bakka isaan hin jirretti dalagamee duuba waan dalagame san beekanii irraa hin dhoowwine itti dhiisan akkuma waan fuula isaanii duratti dalagameeti. sunis akkuma waan isaan dalaganiiti. annasku waan argame deemsisuu. ma'naan naskhi'ii akka afaan arabatti waa deemsisuu jechu. arabni wanni je'u nasakhat الشمس الظل. ma'naan kana aduun gaaddisa deemsifte jechu. ammoo namni gariin akki je'u nasakha jechuun siisuu yookaa guuruu. arabni wanni je'u nasakhtu maa fi lkitaabi. ma'naan isaa waan kitaaba keessa jiru bakka biratti katabee dabarse jechu. ammoo ma'naan naskhi'ii akka islaamni fassarutti yookaa hiikutti heera yookaa sirna duraan jechaan ragga'e isa booda murtii biraa fidanii murtii duraa yookaa heera duraa san deemsisu. akkana jechuun murtii duraan itti dalaguu namarratti wajjabsiise murtii biraa fidee murtii duratti dalaguu namarraa ol fuudhuu hanga heera yookaa sirna duraa sanitti dalaguun hin hafne takkatti. ammoo yoo heera duratti dalaguun wajjabuun heera haarawaan namarraa hin deemin yoo waan akka du'aa maraatu'uu fa'aan heera duratti dalaguun namarraa deemte sun naskii hin je'amu. ammas heerri duraa kan odoo heerri boodaa dhufuu baate bakka isaatii hin sossoone tayuu. tanaaf jecha heerri boodaa heera yookaa sirna durarraa booda aanuu qaba. ammoo yoo booda aanuu dhabee heera duraatiin wajji dhufe akka sifaa yookaa tilmaamaa ta'ee yookaa sharxii ta'ee takka istithnaa ta'ee dubbi irraa hambisu'uu ta'ee wajji dhufe sun naskii hin je'amu. takhsiisa je'ama malee
jechi heera duraa dhiifamee ma'naan isaa hafuun ni gaya akka barreeffamni yookaa jechi آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة جئوا جتشكنا دبسون إيفامي معنى آية تنتي دلقون هفؤوتي معنى إساء هفيتي barreeffamni qur'aana irraa dhiifame jechuu akkasuma barreeffamni hafee ma'naan isatti dalaguun dhiifamuun ni ga'a sun akka aayata والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول جدت معنان إسئي نمني إسن الرادئ كان بير إيسه بير إسا برغوتو تكا بير إسا برغوتو هاك قنانيسو جدتو آيان تن نقرأ أمتي أمو اتندلقمتو برغوتو هن قنانيسا وان إس اتدلقو دوه آية إسي بودبوته تن بير جارس الرادوئه باتي أفري في guyyaa 10 asaaya haa ba'attu jettu akkasuma jechaa fi ma'naa dhallee waliin dhiisun yookaa nasakhuun ni gaya akka aayata hodhiinsi 10 guutun ilmoo haraamessiti jettu tan qaraatii isi'iiti fi itti dalaguun isi'inneen dhiifamte aayata biraa kan hodhiinsa 5 haraamessa je'u kan isii booda dhufee jechi isaa dhiifamee ma'naan hafeef jech نسخين بكهد قودمة النسخ ينقسم إلى أقسام كثيرة تقفان وان هير إساء هير براء بك إساء أفه أكا بيت المقدس جرى جلمي صلاة إيفامي بك إساء مكة يوكا كعبأت جرى جلون أفؤو لما فعل وان هير إساء إيفامي بك إساء هير برا هن أفن أكا هقانا بمحمد بسؤو كأن نجيني سرت هاجراتو وصدقتون وجبه جسي آيان برا واجب سن ديم سفته كان بكسني واجبني برا هن أفن يوكا هن بؤن صدفان وان هيرا فود أمسانر هير أنفاتو أفو أكا غاف درا نمني دنديو
soomanuu fi bakka soomanu nyaata kennuu jidduu filatuu qabaatu'uu kan eegasanii filannaan sun fuudhamtee soomanumte wajjabu'uu yookaa dirqama godhamu'uu aayanni biraa buute. Afraffaan waan heera fuudhame sanirra heerri laafa'aa dhufu'uu heerri laafan dhufu'uu akka duraan namni islaamaa diidamni nama kuffaaraa 200 loluun dirqamaa kan eegasii heerri sun fuudhamee namni 100 nama kaafiraa 200 loluun dirqama tayu'uu dhufu'u sun heera durarra laafa'aa. Heerri qur'aanaa deemsisuun ni gaya akka heera aayata dhalaan jaarsi irraa du'e bara yookaa amata guutuu haa teessu je'u aayanni dhalaan jaarsi irraa du'e baatii 4 fi guyyaa 10 haa teessu je'u deemsisu'uu kun qur'aanan nassahuu je'ama. Heera sunna'aan dhufe heera qur'aanatiin deemsisuun yookaa nassahuun ni gaya akka nabi Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu baytul maqdisitti garagalee salaatuun aayata ka'ba'atti garagalaa jettuun nassahamu'uu heera sunna'aan dhufe sunna'aan nassahuun ni gaya akka hadiisa duraa kan qabrii hin ziyaarinaa je'u hadiisni biraa kan booda dhufe kan qabrii ziyaaraa akhiraa nama yaadachiiftii je'u nassahu'uu qur'aana fi hadiisa karaa heddu'uun dhufe qur'aana fi hadiisa akka isaatin nassahuun ni gaya akkasuma waan karaa tokko tokkoon dhufe waan akka karaa isaatin dhufe nassahuun ni gaya ammallee waan karaa heddu'uun dhufeen waan karaa tokko tokkoon dhufe nassahuun ni gaya ammoo mutawaatira inni waan karaa heddu'uun dhufe kan karaa ummanni hedduun ummata heddu'urraa naqaleen yookaa qabateen nu gaye kan akka qur'aanaa waan karaa tokko tokkoon dhufeen nassahuun hin gayu waan isaa gattayeef jecha baaba daliilli yookaa ragaan wal dura dhaabbatu'uu takkaa wal dura dhufu'uu baabu tacaarudil adilla yoo daliilli lama kan afaanin dubbatamu wal dide
أكوان دليل كن جئو كون متمانو ددؤو تكا غري وانسني ددؤوتي غافنا إسان لمان وان أسديم كنر الله تين تكا إسان لمان كنين وهندك أبتا تين عامي تين جتشو تكا كنين إسان لتشو وان غريق أبتا تين خاصي تين جتشو تكا تكون إساني كان وهندك أبتو كان كون وان غريق أبتو تين تكا تكون إساني gama tokkoon waa hunda qabatee gama kaaniin waan garii qabatu taya kan kun akkas hin tayin tokkoo waan afran dubbannee kana tayu irra daliilli lamaan hin qullaayu duuba yoo isaan lamaan kanneen waa hunda qabatan tayan aammii tayan yoo daliila lamaanitti wajjiin itti dalaguun mijjaaye lachuttuu ni dalagan haala adda addatti hiikanii fakkeessa'aaf hadiisa nabirraa nu dhufeetu jira kan sharru shuhuudi alladhii yashhadu qabla an yustashhada jedhu ma'naan isaa irra badaan ragaadhaa takkaa misikiriidhaa kan odoo ragaa bayuu irra hin barbaanne ragaa bayu jechuu kun daliila caammi je'ama kan nama ragaa bayu hunda qabatu ammas hadiisa biraatitu jira kan خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد جئ معنان إسا الرجالا الرجارين رجاء كان أدو رجابيو إرهم بربان رجابيو جتشو كنس حديثة عامي دليل عامي جأمه kan nama ragaa bayu hunda qabatu inni hadiisa duraatin wal dhaba maalif inni duraa ragaan badaan je'a kan boodaa ragaan gaarin je'a haa ta'uu isaan lamaan wal taasisuun lamaanittuu dalaguun ni mijjaaya maalif gaafni ragaan odoo ragaa bayuu irra hin barbaadin ragaa bayuun isaa hammaatu gaafa namni ragaa bayaniif nama ragaa bayuuf san kan beeku ta'e ammoo gaafni ragaan gaarii tayu gaafa namni ragaa bayaniif nama ragaa bayuuf san kan hin beeyne ta'e hadiisa boodaa kana muslimtu odeesse kan duraa bukhaari'ii fi muslimtu odeesse
ammoo yoo daliilli lamaan walitti qabanii itti dalaguun kan hin mijjooyne ta'e lachuttuu dalagu irraa dhaabbanna yoo taariikhni hin beekamin hanga wanni tokkoo isaanii kaanirra caalchisu mul'atutti. fakkeessan isaa aayata aw maa malakat aymaanukum jettuu fi aayata وأن تجمعوا بين الأختين جتو آيان درا قلا قبروتا أبوليان ولتك أبني فوقو بيسفتي أمو آيان بودا ندعوتي دوبا كبودا كان إرج آلشفت waan diin ifii eeggatuun keessa jiruuf yoo taariikhni beekame ka boodatiitu ka duraa shaara akka aayata lamaan iddaa du'aa tan aayanni duraa amata jettee ta boodaa baatii afurii fi guyyaa 10 jettee ta duraa shaarte akka aayata lamaan musaa bara'aa yookaa obsaa kan ta duraa ormi islaamaa diidamni sabrii qabu obsa qabu kuffaara 200 loluun dirqama jette kan tan boodaa ormi islaamaa 100 kan sabrii qabu yookaa obsa qabu kuffaara 200 qabsoo godhuun dirqama jettee ta duraa shaarte. ammoo yoo daliilli lamaan khaasii ta'e kan waan garii malee waa hunda hin qabanne jechu'u yoo walitti qabnee itti dalaguun mijjaaye walitti qabnee itti dalayna akka hadiisa nabiin nageenyi isaanirratti haa jiraatu tawadda'a wa ghasala rijlayhi nabiin wadda'ateeti miila isaa lamaan dhiqe jedhu inni hadiisa bukhaari'iiti fi hadiisa bukhaari'ii fi bayhaqii keessa jiru hadiisa نبي توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين جئوا إذا كان نسئيد في بيهقئيد في نما برلئيتو أديس معنان hadiisa duraa nabiin nageenyi isa irratti haa jiraatu wadda'ateeti miila isaa lamaan dhiqee je'a ma'naan hadiisa boodaa nabiin wadda'ateeti bishaan miila isaanii lamaanitti facaase isaanii takka miila lamaan kophee keessa jiru ja'a duuba akkaatan isaan lamaan itti
والتاسسنين وضوء بودا وضوء هاريوم السؤوتي يو ولدتك أبون هم جاين كان تاريخني هم بيكمن حديث لچتو هم دلغني الراد أبتن هنگا واني tokkoo isaanii kaan irra caalchisu mul'atutti fakkeessan dubbii tanaa nabi Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu waan jaarsi jaartii isaa tan dhiiga aada'aa qabdurraa halaal godhaturraa gaafatamnaan akki je'e waan marxoo isii gubbaa jirutti qanani'uu qaba waan handhuraa fi jilba isii jidduu jiruu miti Abu Daawuditu hadiisa kana odeesse ammas nabiin jaartii akkanarraa gaafatamnaan waan hunda itti dalaga wajji rafuu taatu malee je'an hadiisa kana muslimtu odeesse duuba marxoo gubba'aan wajji rafuun ni dhoowwamamoo hin dhoowwamu akkanatti hadiisni lamaan wal dhabe duuba diin ifii eeggatu'uu jecha gariin ulama'aa haraam godhe ammoo gariin halaal godhe waan qaamni jaarti'ii halaal tayuu tureef jecha yoo taariikhni isaan lamaanii beekame hadiisni duraa kan boodatiin shaarama kan akka hadiisa lamaan qabrii ziyaaru'uu kan tokko dhoowwu kan tokko geessisu duuba kan geessisuutu irraa booda tanaaf qabrii ziyaaruun barbaadama yoo daliilli tokko aamii ta'ee tokko khaasii ta'e kan duraa kan waa hunda qabatu kun kan waa hunda hin qabanne duuba kan waa hunda qabatu kan waa hunda hin qabanneen fassarama yookaa aamin sun khaasi'iin khassasama takkaa hidhama takkaa fassaram sun akka hadiisa saxiixayni kan فيما سقط السماء العشر جو معنان إسا والرومني مقرس هندك ست أش إرّا قرآن إرّا حركتك زكاة كنين وجبة جاءوا في حديث صحيحين كان وليس فيما دون 5 أوسق صدقة جاءوا معناه الإساء وان داولا يوكا وسقشن هنجين كيستي زكان هن وجب جتشؤوا دوبة حديث لميسا كانت دلقما وان حديث درا خصصيف يوكا هدف جتش أمو
yoo daliilli lamaan gama tokkoon aammii ta'ee gama tokkoon gama kaanin khaassii ta'e gama isaanirraa aammi'ii gama khaassi'iitu khassasa gama waa hunda qabatu gama waa hunda hin qabanneetu hiika takkaa hidha gama hidha'atti dalagan jechuu fakkeessan sanii hadiisa abii daawudi fi kan nama biralle'e kan إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس جاءوا حديث ابن ماجه في نمن براء أديس وج كان الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه حديث ندراء قلتين ات خاصئ بشان جرجيرمت عامي بشان جرجيرم كان قلة غيوفي كان اللي قبطة جتشو أمو حديثني بودا بشان جرجيرمت خاصي قلة لما في كان هنجرجير منت عامي دوبة عممان كنا خاصما كنات هي كمتي هنگا بشان قلة لمجاي يوجر جيرمي ني نجفما جنتي خاصمان كنا عمما كنات hiikamti hanga bishaan qullata lama hin geenye bishaan qullata lamaa gadii jirjiiramuu baatuu ni najifama jennutti ammoo yoo aamummaan kanaa khaasummaa kanaa aamummaa kaanitiin hiikun hin mijaayin waan kana kaanirra caalchisu yookaa injifachiisu argatu utti haajamna fakkeessan isaa hadiisa bukhaari'ii kan man baddala diinahu faqtuluuhu
معنان إسا نما دينا إسا جرجيره أجيسا جئوا حديث كنافي حديث بخاري في مسلم كان نبي نجين إسرت هاجراتو إسا كيستي بيرهن أجيسنا جأن تكا بير أجيس أرى أوان وجي حديث ندراء كان من بدل دينه فاقتلوه جئوا إيرا على اللي قبط هاتايو نما دين الرا ديب إقوفا كان لما يسأى بيرك أفرت قبابت هاتايو بيرا كفر في بيرا دينا جرجيره نقبتا أكنت حديث لمان نما مرتداء كيستي والدرد أبتا تناف جتش إسي مرتدويته ni ajjeesammoo ni ajjeefamtimmoo hin ajjeefamtuu keessatti ulamaan wal dhabe haa ta'uu mu'tamanni isiin ni ajjeefamti jechuu yaa afaan oromoo wannin sidhaan madhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu